Oleh dadinggu, tak karena ate bata pataboka piana ni acara pemeringi ate ne channel YouTube ye kabe sumba penewe wiyewa. Toma mendatarenge pone lina murnda Yesus Kristus mainda kata sembayang, kata dingi petulu pagata awali ngau matua. Mainda kata sembayang. O alamurima aduka bisa duka madi. Natalue tilu pakako mane tole kama bama madauta ge, bama aro ge, ba apa-apa iba pilima pasusa pakalana ma umuri. Nibina narapa kaloga waina, gai kamerenge na liina mono kana penunga gama lunggu limang ge. Yaku me ngau mamutua kana tulu gama umuri, gai na limu perenge ma yudikya kama pakako koe tilu tole kama. Lima go ama renge kimata bayau. Orangarna anamanemu, Robe Yesu Kristus tanggu desu tang kau kama. Amin. Pelading guneti li nemiori parengen dan nelodong tade kewai wali buku renungan wasiat ne judulnya lunggu inawe gopangge ne madauta. Tade kewai wali surata kiran dan mema surata kaunga kejadian kawuku akabulu duada mata akabulu dukini mata a dua kabulu. Na pakananunda ne beinane tade kewai wali mata akabulu duada. Lungguina ne li'na miorinda. Tudana pa etaku ata mesira lunggu idange nati oleh umanai lapata ba pamate wanga mono ba pakaloko gu bau toleka oleh dadinggu tengarana kaguruka na anto mono susi kaana amadauta lang taka. Na kadandra kawi kida orba amadauta. Tilu mandauta da na Marta inada. Na wapowi lapata lunggu inangge. Ya ananggu ndai mandauta kana. Wa ingane barami. Na Marta pa inawalua. Laina lengana pamate bana ni hindou na patalira. Nepo na Marta na mandauta bana arong gene toleka marenga dengan da anan. Lira mate na laina taka likong ge bana wapoi da anana a mandauta na kaguruka na kole na ia pawesi. Na deke tuda tuba tolekana papeina pananggopage ne madauta. Oleh dadinggu na Abraham dan na talukiwe pananggopage ne madauta. Tengarana kareba nya mono ata i umana akako iti Mesir pamandara. Oro nasarai oleh umana pana kabola lang taka na Abraham na mandauta ba adeke ngai ata eka mononya ba pamatewa na Abraham na mandauta lang taka lunggu ine na Sara oleh umana alikan nangga lumungge inangge ndutekika ne ba oleh umanggung takana yala na etawe parai inda dua dah na Abraham. Yala nambeinge bana paselawi Abraham monosarai wali ne kalepeta ne Mesir. Oleh dadinggu tilu tolekanda mengeta adat imparanda pamandauta denganda kawisaka kengamuka karemba tuba wuta, panga adenga, tuba riti. Ne mandauta na tuba we patapodangge. Aina kaina papodan rawadeka. Bata make, bata ngio, mono wade-wade. Takan ne mandauta dapat talu panggoba, mono baenga kongge bata mandauta, napa aron ra menderita dana. Oleh dadinggu, oro ainana, mainda katangkobang kene mandauta.
mono bata menewi na miorinda Yesu Kristo tilupa kakonda ne tole kana nya engang mana menawaranda na wapo wanda na yanda puisi bata aro gene mandauta tilu tole kana. Amin. Mainda kata sembahyang. Mori enga ge menawarama tilna bamadauta ge bampakako ne tole kama. Mapamelangi gue menawaramu ni tilimu parengima. Mupanunga ba maga ga inagu ka enga ge pamatalu ne madauta pama aroge. Tulu ma umuri wa ini nyaumu matua ka ikam besi bam pakako lima gu ama orongarna anamanemu muba Yesu Kristo. Amin. Palading gundu ka kinanitli na miuri parengenda like we subscribe we mono pangindige paratunge bara oleh da wadeka oro ainana tamarenga denga magini ka besumba bata talarang gene lina miuri nda Yesu Kristo. Maringina